ibihe byiza ko ukomeje kudukurikira, ni igitekerezo cyiza kuba wahisemo kudukurikira. Nzanye inkuru idasanzwe rero, inkuru tugezeho muri amasaha ya vuba, inkuru ivuga ku mfungwa cyangwa se ku basirikare b'umutwe FDLR bafatiwe ku rugamba n'umutwe 23 bakaba bagejejwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo wabyumvishe neza, umutwe 23 wafasha abarwanyi barimo n'abasirikare bakuru bo ku rwego rwa general bo mu mutwe FDLR, none uyu mutwe 23 wabashyikirije u Rwanda. Abo ni bande, byagenze bite ngo bafatwe? Ese bisobanuye iki muri intambara? Bisobanuye iki kuri diplomasi iri gukinwa muri iyi minsi ku mpande z'ibihugu ndetse n'umutwe 23? Biteye bite? Byose nibyo nje kukubwira ku buryo burambuye muri inkuru idasanzwe itugezeho. Mu masaha y'isa sita nibwo aya makuru yatangiye kumenyekana ndetse n'amafoto akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare bakomeye b'umutwe 23 bo mu mutwe FDLR bambaye impuzankano z'igisirikare cya FARDC bari gushyikirizwa ingabo z'u Rwanda RDF banyujejwe ku mupaka wa La Corniche. Amakuru rero avuga ko mu bafashwe nk'uko byagaragaye mu mafoto harimo witwa General Gakwerere. General Gakwerere, umusirikare ukomeye cyane umaze igihe kinini muri FDLR, umaze igihe rwose. Gakwerere rero wa FDLR yinjiye ku mupaka w'u Rwanda yambaye imyenda ya FARDC. Ku mpaka wa Rubavu uhuza u Rwanda na Kongo naho inzego z'umutekano zakiririye uwitwa Ezekiel Gakwerere, uzwi cyane cyangwa se wakundaga kwiyita Sibo Stani alias Julius Makoko. Ubwo aya bari amazina bagiye bakoresha kugira ngo batazafatwa. Ubwo rero yarazwe ku mazina ya Sibo Stanislas Julius Makoko, niwe wafashwe. Uyu Gakwerere muri jenoside yakorewe abatutsi yari umuyobozi wungirije w'ishuri rya gisirikare rya ESO i Butare, akaba yarashinzwe ubutasi n'ibikorwa byabwo ndetse no guhugura abasirikare. Murumva ko ari umusirikare utoroshye, kuko urumva niba mu 1994 yarahagarariye ishuri rishinzwe ubutasi ndetse akaba yari ari umwe mu basirikare bakomeye batozaga mu kigo cy'igisirikare cya ESO. Rero urumva niba yarayoboraga iki kigo cyari kiri Butare, akaba ashinjwa no kuba yaragize uruhare mu kwica abatutsi byanga bikunda, agomba kuzayibazwa. Uyu rero yafashwe n'umutwe 23 muri Kongo, arasa neza, ameze neza cyane nkuko muri kubibona ku mafoto. Bigaragara ko nyine yarabayeho mu buzima nk'umugenero. Bimwe ntekereza ko leta ya Kongo ikunda guhakana ko ifashe FDLR ari ibintu ubu noneho ntazi aho bahera. Rero hari hashize amasaha atandukanye abantu bategereje kubona aba basirikare ba FDLR bambutswa imbere y'itangazamakuru. Uyu mujenerali ndetse n'inkorokoro z'abasore ubona ko babasirikare byo batandukanye n'abandi tujye tubana ba Kongo. Abasore rwose bari bamurinze, bambukijwe umupaka w'Irubavu uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku isaha y'isa 6:20 nibwo binjiye mu Rwanda, ariko mbere hari habanje igikorwa cyo gusaka ibikapo bye n'ibyabo bari bari kumwe nyine bashinzwe kumurinda. Amakuru rero avuga ko hari undi mujenerali wo muri FDLR ndetse n'uyu nguyu muri rusange na zimwe mu ngabo bafatiwe mu mirwano na 23 aho barwanaga ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC. Yatangiye kuvugwa umugoroba wo ku munsi wo kwa gatanu, cyakora ntabwo izina rye ryari ryakagiye ahagaragara. Uyu rero ni umwe mu bafashwe. Turacyakurikirana amakuru ngo tumenye neza byinshi kuri inkuru turi ukomeze kugenda tubagezaho. Byumvikane neza rero ko uwitwa General Gakwerere wahoze ayobora ikigo cya gisirikare cya ESO mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo ni mu 1994, yagejejwe ku mupaka. Yari yariyise amazina ariyo Stanislas Julius Makoko. Uyu ubu ari mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Byinshi kubiri bukurikireho haba kuburanishwa, ariko biranumvikana ko iyi ari intsinzi ya diplomasi ku ruhande rwa Repubulika y'u Rwanda, igihamya ntasubirwaho, igihamya gikomeye cyuko igisirikare cya Kongo cyangwa se na leta ya Kongo muri rusange ifatanya n'umutwe w'iterabwoba
wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Ibintu rwose byemerewe buri wese, sintekereza ko hari uwabihakana. Igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kuvuga ko kitazigera gikuraho ingamba z'ubwirinzi igihe cyose kibona ko umutekano wacyo hafi y'imbibi ugeraniwe. Rero iki rero kikaba ari ikimenyetso ntakuka cy'uko koko izo ngamba zigomba gushyirwaho, kandi niba aba barwanyi bari basanzwe bari mu ntara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo, bari hafi y'umupaka w'u Rwanda, byari ngombwa ko u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi, kuko nyine uyu ni umutwe w'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga, ni umutwe utifuriza icyiza u Rwanda. Ariko mbere yuko nsoza, reka mbabwire amwe mu makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse iyi nkuru, ikindi wamenye nuko umutwe wa 23 ubu wamaze gushyiraho guverineri mushya wa Kivu y'amajyepfo. Uyu mutwe rero kuri wa gatanu ku munsi w'ejo ku cyari 28 Gashyantare mu murizo w'ukwezi kwa kabiri, washyizeho Manu Birato Rwihimba nka guverineri mushya w'intara ya Kivu y'amajyepfo. Birato yahoze ari umurwanashyaka ukomeye mu ishyaka Parti des Peuples pour la Construction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila. Yahoze kandi ari perezida, uyu Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu kandi ni umunyapolitike, we ubwo umunyapolitike Vital Kamerhe yashingaga ishyaka Union pour la Nation Congolaise UNC, numwe mu bamwiyunzeho mbere yo gutandukana nawe muri 2019 ubwo yahungiraga mu Bubiligi, ariko nyuma akaza kugaruka muri Kongo. Urumva ko rero n'umunyapolitike asanzwe amenyereye politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birato mu mbabarire yagizwe guverineri wa Kivu y'amajyepfo nayo 23, mu gihe leta ya Kongo nayo igifata General Jean-Jacques cyangwa se igifata Jean-Jacques Purusi nka guverineri w'intara nyine ya Kivu y'amajyepfo ku ruhande rwa leta. Kuwa kane Purusi yawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi twabigarutseho, amuha amabwiriza yuko agomba gukomeza kuyoborera Kivu y'amajyepfo mu mujyi wa Uvira, bikanajyana no kuba uyu mujyi wa Bukavu nyine bituranye waranahoze ukoreramo uyu mugabo ubu uri kugenzurwa n'umutwe wa 23. Abandi bashyizweho rero barimo Dunia Masumbuko Bwenge wagizwe vice guverineri ushinzwe politike n'imiyoborere ya Gashingira Juvenal wagizwe vice guverineri ushinzwe ubukungu n'imari n'iterambere. Ubu Kivu y'amajyepfo 50% iragenzurwa n'ingabo za M23, ikindi 50% ikagenzurwa n'ingabo za FARDC ndetse nabo bafatanya. Ubu rero ikigezweho nuko mu gace ka Uvira igisirikare cya 23 cyamaze kuzenguruka imisozi y'uwo mujyi, ndetse ingabo za leta, ingabo z'u Burundi ndetse nabo bafatanya, bose barinze umujyi wa Uvira, ariko basa nkaho bari mu kibaya. Isaha n'isaha dushobora kumva umutwe wa 23 wigaruriye uyu mujyi wa Uvira. Byaba ari ibintu rero bidasanzwe, kuko nyine iyi Uvira ituranye n'igihugu cy'u Burundi, ubwo mu buryo bw'ako kanya ya 23 yabituranye n'u Burundi basanzwe batameranye neza nkuko mubizi. Mu karere rero ibivugwa nuko byibuze ngo abanyeshuri 190 bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye yafunze imiryango kuva mu mpera za 2024 nyuma y'iterambere cyangwa se yo gukomeza kuzamura ibitero byakorwaga n'ayo 23. Amakuru yaravuga ko abanyeshuri bagera kuri 200 bato bamaje kwinjizwa mu gisirikare ku ngufu bikozwe n'igisirikare cya leta. Ubwo rero bikaba bisobanuye ko uretse no kwinjizwa mu gisirikare cya leta ndetse n'imitwe itandukanye irimo irafata abana, ya mitwe itwaje intwaro za Wazalendo ndetse n'indi isanzwe iribarizwa hariya muri Kongo, iri kwinjiza abana bato mu gisirikare ku ngufu. Ku munsi w'ejo twababwira ko hari amakuru avugaga ko kwanga kuganira na 23 bwabyo bigaragaza ko ari ikibazo. Uwo n'umuyobozi wa ECC. Ni bisanzwe rwose kuri Perezida Tshisekedi kuvuga ko atazigera aganira na 23. Ibiremeza ko turi mu bihe by'amakimbirane n'ibibazo. Uwavugaga ibyo n'umuvugizi w'itorero rya Gikristo muri Kongo ECC, avugana na Top Congo FM kubyerekeye itangazo reruka ry'umukuru w'igihugu wongeye kubishimangira imbere y'abagize umuryango we wa politike katavugana na 23 yakunze kwita igikoresho cy'ubutegetsi bwa Kigali.
amashyaka cyangwa se amadini by'umwihariko itorero rya gikristo ryongeye kuvuga ko ridashyigikiye perezida Felix Antoine Tshisekedi ku mwanzuro we wo kudashaka kuganira n'umutwe w'abaye mu 23. Amadini atandukanye yagiye agaragaza ko kuganira n'uyu mutwe ari cyo kintu cyonyine cyagize amahoro ku bakongomani muri rusange. Ngibyo rero nguko uko bimeze, turaza gukomeza dukurikirane byinshi kuri aba bantu bashyikirijwe igisirikare cy'u Rwanda binyuze ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo bikozwe na 23 barimo Generali Gakwerero. Reka nkushimire hanyuma nkubwire gukomeza kugira ibihe byiza ukurikirana amakuru yacu tudahwema kugutegurira nawe ubutaha.